Umpostoli Pawula ukhuluma amagama lamakhulu kakhulu encwadini yabaseFilipi makathi yetamani kuthola lokuthokozisa uNkulunkulu. Uyathi siye kumbe nasemasondweni sibuke lokusithokozisako thine, silalele tinshumayelo, silalele bahlabela. Lokunye vele kungasijabulisi ukuthi i-praise team lamhla beyidlala ngathi, kumbe singajabuli ngekuthi livesi belingekho lamuhla. Kepha impilo yekujabula, it's not about us. Impilo yekukholwa, it's about pleasing God. Kumele sithole lokujabulisa uNkulunkulu, lokujabulisa thine. Nasi ngwaselusuku sakavuka uhle, ngicela sibuyele kuJohane sahluko 15, sifunze verse 1 na 2 na 8. Mina ngingumvini longiwosibili, babe ungumlimi. Ngicela sinakisiseke la kuverse 2, onke emagala lakimi, number 1, langathele tithelo yawajuba. Bese number 2, onke emagala lathela tithelo. Kusho ukuthi kunalangatheli, kunalathelako, uyawathena. Bese 3, kuze ate uthela kakhulu. Kusho ukuthi nathi letigaba teluhlobo lwemagala labantu labakholwako, labakuJesu, banakwe nguBabe longumlimi. Ifocus yaBabe uNkulunkulu ikulamagala kuthi ate uthela. Leni siya esigabeni sesine lesikuverse 8. Luthumo lwaBabe lubonakaliswa ngaloko ukuthi nithele tithelo letinyenti, nibe bafunzi bami. Uyabona sesisukile lapha etithelweni kuthi uthele kakhulu, sesisesigabeni sekuthi uthele tithelo letinyenti. Kusho ukuthi sewungatibuka-ke ukuthi wena ukusiphi isigaba. Yebo ukuJesu, kepha ukusiphi isigaba njengaloku uyubone. Netithelo emagatsheni atifanani. Emagala aletha tithelo letinye ukhanza tithi nkulu, kepha letinye tincane. Futhi lamanye emagala ukhanza angenalutho. Nati letigaba leting-4 sesiyabona. Inhloso yaNkulunkulu akusiko ukuthi ngoba sikuJesu kufezeke emaphupho ethu. Angisho ukuthi ku-wrong, angisho ukuthi ngeke afezeke. Kepha inhloso yokuthi sibe kuJesu ukuthi kufezeke liphupho lemnikati wesivini, kufezeke liphupho lalona losende sakholwa, lonikele. Liyini liphupho lakhe? Kuthi sithele tithelo letinyenti, hhayi letinkulu nje, kepha tithelo letinyenti. Tiyini letithelo letinyenti? KuThithu sahluko 3 verse 14 lithi, bantu bakithi bakhuthalele kwenta imisebenti lemihle, kuze bate usita lapho kwesweleke lusito khona, bangabi ngulabangatheli tithelo. Letithelo letinyenti kuthi ube lusito lapho kwesweleke lusito khona. Uyabona mawume esikhaleni usita ngetulu kwekuba lichawe emthandazweni kuye nesondweni. Lokhu kungabenda abantu labanye bajabule ngawe kukhadimlise wena, kepha uNkulunkulu ujabuliswa kunati tithelo, ube lusito lapho kudzingeke lusito khona. Amen.